I veliki pozdrav svima ljudima, ime je Šaban HD, dobrodošli na drugi video na mom YouTube kanalu. Danas ću vam pokazati kako da izbrišete neki klip sa YouTube-a preko kompjutera. Inače, to je čisto prost klip, pošto neki to ne znaju, ali uglavnom znaju. Dakle, prvo se trebate otići na svoj YouTube kanal i ovdje će vam pisati upravitelj video zapisa. Vi tu kliknite i ukoliko imate malo više video zapisa u ovoj glavi, vi ćete obilaziti taj video zapis. Obilazite ovako, stavite tačno, evo ovako, ja sad to neću brisati, kliknete radio, hajde stavite. Prvo trebate obilaziti, znači klip. Kliknete radio i kliknete ovo izbris. I onda će vam se pojaviti jeste li sigurni da želite izbrisati ovaj klip i vi kliknite yes ili u redu i izbrisali ste klip. To je bilo to što tiče ove epizode. Ako vam se ovaj video svidio, ostavite like, share i subscribe. Vidimo se u sljedećoj epizodi. Ćao!